Vana kuni hama hanyele lo nhlamulo. Mafucha no. Fucha mafucha ra vumbirhi. Laka ha ri kufucha ku tamba se mutambini mo pfo. Tsikani ku vulavula ngopfu mi bela rasi. A hi n'wina ku vulavula mintirho laha. Kuboneke Greater Gagash Municipality yi hlundzuke ku tlula mpimo yi karhi yi addressa issue ya ka Munghana Lonene versus yona Greater Gagash Municipality. Yi hlamusela leswaku tinkambi i khale ka yi ti rhamba ene loko ti ta ka yona ti lava mali ya transport ti fika ti lava a ti hakela full amount ya performance. A nyika na example hi voma 20,000. If then loko se swi ta ka Munghana Lonene hi ku radio station yo karhi munhu u la petrol yinene i raha munhu zama petrol yinene 1,000 ni khandziya ni ta ndza ta ku performing ku ri loko a fika leyi fika a performela mahala va ti vuyela kaya ri yena ka sa hi n'wana wa xikwembu na i vonaka kha a yevula tinkambi almost all artists leti a ti bukaka most of the time kwale 17 a ka ra ti yevula hi ndlela yin'wana xi xa la henhla because why mi nga ntweli vusiwana ni munhu na mina even then why lava vona mi va twela vusiwana. Mina I think ku ze va leni vola petrol ntsena mako va la ku nominatiwa ka ti awards ivi loko va nominatiwa maybe one this a nga tshika va n'wi nyika a race kumbe va nga tshika va n'wi xavisela award a race we don't know. Yes, hi lo Gagash a kwate ku tlula mpimo a tsa hlambalaza tsa richa na limit yin'wana ya strong ngopfu. Yes. It means a lot. So, kintam ta Gaza, ni na problem. The reason why I did this life akurita mangata kuna problem. Munu. Ita lava 20,000 ka Gagash. Nunguni. Tanta perform. Mara loko na la a yi lava ku ya kona va nga n'wi nyika hambi ku ri 1,000 hi ku fela ku ri maybe no nyika example leswi mi ya ni quote wrong so swi munhu i va kotana hi ta ku nyika transport ya 1.5 hi ku fela ku hayi hi le ka Munghana Lonene ta vulela Munghana Lonene ku a ni ku ya ka munhu no nyika example leswi mi ya ku khecheni hi nga ku ya munhu ku ri kwa ya munhu va n'wi nyika va n'wi nyika Bagwatana ita swivona loko nkarhi wu kha wu tshunela kumbe ku ta swivona siku rin'wana va n'wi tlhavela 1.5 a ya ku cinini me ni nga n'wi nyika ti-gig from January until December ku va na siku rin'wana ku hayi le discount loko ni ka discount you've been so good to me ni kombela i ni hoxela 1,000 ta ku cini no lava ya transport ntsena a nge ni niki mara ka swi swa ti once off ya teka 1,000 a ku cinini kumbe 1.5 kumbe na proof yo tala ngo ya swilo sweswo munhu alone a nga ya mahala ka swilo mara ka swilo swo karhi mara hi mhaka ku Gagash a ni swi tivi ku why so mi ta ku nyeni a ku na xi nga ta xi endla sweswi van'wana ni ku vekela offer loko nga yi xila xi le ka wa teka ku ma wu teki vhe hi nga tirhisana both a 17 ne le resort-weni hi vhe ku veka ku hlangana ku vonana I'm sick and tired vanhu va ku ni abuser you abusing me kwa va siku rin'we ngo a ni kombela mi ni mo ni teka hi 1.5 na mehe ni kota ku kuma transport mara loko mi ya kun'wana kwalomu mi ya kwalaha ni mo twisa ku vona they are big or whatsoever i n'wana nga lavi ku ndza event ndla mani mi nya too much vo n'wina a mo kwata mi kumbe ni rhuketele vanhu a ni vulanga vito ra munhu a mo ku kuma ka ku lexi mi nga ta xi endla at the end of the day tiso ma wu tivi mi nya too much vo n'wina mara loko mi ya tindhawu to karhi loko mi tsutsuma mi ya hi transport hala ka mehe loko mi lava mali yo tala kasi why a ni n'wana wa xikwembu na mehe fucha too much vo n'wina a mo kwata mi ya ni endlela swilo swa ngo swa ti-podcast kumbe tinini swigrupa leswi nga koho kwala ka ti-Facebook tiso na wu vula a na ha ni vulanga vito ra munhu ku we swi mani wani mara loko ku swi ta ku va swi endla sweswo wa hanya karhi abuser vo n'wina mina abuser too much vo n'wina so why loko ku ri ti-favor ti nga tirhileli ka mehe me ni ku nyika ti-gig lembe hinkwaro from January until December loko i cheka i langutela ku ni ku nyika vo ma 10 wa ti-gig n'wanyana kona n'wana kona ku nyika vo ma 20 wa ti-gig kwala mara ka mehe a ku na ti-favors mara loko mi ya tindhawini mi tsutsuma hi ti-favor ka government mi ya hi favor
mafucha bon'wena mi fucha too much futhi mi fucha mi lo yima. That nonsense must come to an end. Why ka mi nga ti mi lava ti femi a vo tala nga ku xikepela xi ta mi tsema ngopfu xi ta mi tsema blind swantswa hi nga ha tirhisana swibohi ta buka lava ni bukaka vona va lava ni tisa ku ha tirhisana swi khathaleki vanhu va mina va sapota Gagasha va sapoti vanhu van'wana mi twa nga ku loko mi telanga loko mi tsutsumela tsutsumela tele ku na vanhu va nga teleki swa tintambi ngopfu va tivongotela mina specifically so me vanhu va ni rhandza you know I'm 100% na le kwale resort vanhu vo rhandza ku vona Gagasha vo lava ku ta vona Gagasha va kusona because I'm a very humble man. Why mi nga organize n'we ku na ti-group ti nga kota tintambi mi nga organize ku hi yeneni mahala hi ku hi ya n'wi support hi zame ngopfu mi ni ndlela farewell why mi nga ni ndleli farewell ya mahala hi gig na me ni kota ku benefit sweswi mi ta ku ni le ku rilele ka swi swa mahala a ni rile swa mahala na afford swi mara no kombisa ku it's not fair nkarhi wun'wanyana sweswi mi ta ku ni rilela tigigi ta na ku buka vanhu mahala a ni rileli swo mahala mara a ku vi na finance a swi balance swilo a swi balance swilo. Oh, vunguna mapapa. Vunguna mapapa. Votala xitamtsamango xikepela. Xitamtsamango. Xitamtsamango xitamtsamango no miela. So the sooner the better. Because a swi pfuni nchumu ku na men no tshama na ku humesa mali ku na lava ka nga humeseki mali mara va ka va benefit. Men karela. Ni swi koti. Sandza hambi wo mfumo. A wu lava ku hakela wo mfumo hambi 355 va jampa van'wanyana vanhu va nga yi kumi 350 nene liya yi fa yi nga ngheni ku komba ku ne mfumo wa karhala so meke ni nga just an ordinary person vanhu wena wa ka fiwani loko nga ta wu ti tshamaka ka n'we mi famba majeja ni famba majeja tshama kwale mi asa mi ya kwale mi lavaka koho a ni ku fositeli nchumu I'll target market ya mina loko ku ri ku swi fika ka point yaleyo because hi nge swi koti ku buka tintambi leti ngoni it's money those things money. I give you an example tolo loko vanhu va endla ti-list va ku mi ndze mi swi tekini ku mi lava va mali munhu a ni vitira ku hi lava Karishna hi lava Shebeshiti hi lava mani hi lava Makhatsi hi lava Penny Mayengani hi lava mani hi lava Mr Post hi lava good people event mali lomu nga swi on an event you spend almost 400,000 ku vuyisa that 400,000 is not easy. As all of us, I owe you na mbala. So like you take 300 rand, if I earn about 4,000 and then for you to make that 400,000, and it's I take a 400,000. I said that cost that is the stage is in cost. The sun second one as this like we are school any man. Someone was like the second. Those things are costing. In that event, kuwasha makombo kuba mumba kuba maybe no niggas mumba family free. One. Please boy maybe King Tonga Sosia. Muna aku ticket river 40 rand. Ticket river 40 rand costly and I cover something because Banava 4, they're almost 100,000. Oh, Anyakan man, one of man, you look at you want to let us like a as boy who comment Miela, Yala, as boy is a regular bed to Saba. Kakaria should go 40 rand. As boy, me and I see in Arti, look what I want to go. I'll force telling more. I know it's a man. Yeah, and I call I know him now. I'm not comparing no stand. The market that I pull, I market what she doesn't mistake it up. That's why I'm going to check one land work because people understand couldn't run at the event. People understand. Jiki pamela kuti farm stuff in. One foot and tamzera protection or kuna one foot bandera protection or the mangat sunil ka somelo kita ku visa protection on. Once you break it, one tamzera protection na ban seketa ku ngakuse aba ku phone pay. Mono lo ka karata wo ngundela protection tipping one ikulumba ngofule. Protection order itika ban bashipana ba ma. Loko munhu akushupa moyeni mundele protection order. Azwa yale nale. Once you break it for those who doesn't know, look, Monoza is over protection order. Mono was put up so much toxins from waiting as a pay. So some time I am chain and the Pilana Helio Akutin Matoto,
a ta kota ku ya dya leyi va ri ku a GGR se va ri why phila ni nga n'wi khensa se ni n'wi khensa ku fokwini layi ku famba ku ta matoto okay ku mbilu ya wena yi ta va kahle khensa phila na khensa ku famba ku ta matoto are you happy now hi kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tlhe mi subscribe kwala okay sharp